asiqhawuke la sizwele basisize basincedise ukuvusa umkambo wethu. 2 silesikhalazo sokuthi bakithi siyazi ukuthi vele bona abantu abaningi bayakwazi ukuthi isintu sisebenzisa into ezinzima lezilula. Okakhulu sinje siyasebenzisa ezinye izinto ezingavunyelwayo emthethweni. Siyakwazi ukuthi kwezinyamazana akuvunyelwa, kodwa kukhona usizo lwakho empilweni zabantu esibasiza ngakho. Pho-ke babuya abantu amapholisa bengabantu abafuna ukusizwa, anganomuntu odinga ukusizwa ngento leyo. Ungakhupha ukuthi ngimsikele ngimlungisele ngimenzele sesibotshwa suthatha kuthiwa sihambe ethatha imali emoteni sisuke lapho sesivalelwa sesibotshwa sesiyabhika. Kose sesabasakwazi ukuthi sisebenzise ithini luhlupho olukhulu olusihlukumezile lokho lusihlukumeza la khathesi. Sesisesaba ukuthi senze njani. Kathi ke sintini okhokho babevele bevunula amabheju, okhokho babevele begqoka izikhumba zabonhlantu. Khathi sesikubotshelwa bonke sakwazi ukuthi senze njani. Ingcazelo esicela ukuthi sifundiswe ukuthi senze njani, sikuthole njani. Ngifuna ukuthi kube lezi ncwadi zakhona sifundiswe, hayi ukuthi sibuye sizobotshwa ngesimeleleli. Umuntu ongabotshwa umuntu obhode uthengisa esitaradeni, kodwa nhlezi lapha ngelezi ncwadi zami kunje lama-license ethu akahulumende siyawabhadalela. Sine certificates zethu zokwelapha siyazibhadalela sesibotshwa.